Dagi sepangot kipat ba jong kathan mau kon ro konsensi kilawan penyeso ba kaseng Voice of the People Party. Haka jalang kabala pelong hapo jong sha haka bala pensyairu ye kimat ba kinogrim jong kaseng rengkat ru ba ka jong perung kerteng ye kitu kibakwa ban kersan nani ban long khat jong kaseng. Haka diga jalang layo ye kejingkan no ba adan mila ba sayamot polong operasi barang ba du jong kaseng. Haka ba ulaong ba kan diga sin kawan nengkong. Nakap ta penong kerteng hani ka sadan biang harin. Handai kesadaran yang khamadian nak peta kajeng penrung kerteng ye kitu ki barang kwa. Kajeng kren jong ba ada nak ulawe ki pat ba macam di mati yang setia haba kran mat kilia ya kajeng shisha. Handai ka badan kam kalong man sya ni ha obre ban le bet tangi ka badai ha kajeng im kejongki. Taban kerong ni pekan di kadiga jalang ka ba ar baka BPP kala pelong nak penta kajeng penrung kerteng mat penyeso syakaseng. Ka badan kong kala long ha amnarem makan dikasin ke baat kau pelong apa kasang jongsha ke bahap apa mau kau rau konsumsi. Asal kasih pat kejeng pelong keteng kan long nakam ta kamau pelang konsumsi bat kejeng lang kan long apa kasang mau ngap akapor sipo bejim step ha ke bau ba aden baki pat kenang lam jaga sang kejadian lang nakam ta ban pelong keteng bat kum juru ban pensyai kipat ba halo kinogram bat kimat rekam jaga sang Voice of the People Party. Ya kejeng yang bersama. Nah ni le ege kikam ko bek ile ege ke kam tangba o kira mentati nama ko bila ta ya kam tambam sa bila ta ile kam bandu kaban ta ya ke toida ji kap to kan mot phha panu sia on ni nismo to ya ka nangin ayat o pa ka undono lakan dika sepak o boleh no perkuin nyen klepat ya gabi bagi chat rew nyen mi tamban job election lalade pengimi tamban job election nyen pat mi tamban tangali tang sok thai pat yo sok thai lalu pasang yang parti ngalah tak ngalah jeram sisa kami kepak rengoem ngan sesong tak haduk nadep ke election MTC MP ngan sesong tak RTO kenumi I yo ba adam RTO song tak hadir ke MTC MP naya mentang ini treasure nama kekam kadang doa tetong ini trei mentamang nisbatan persutulan ya ki baying basem ki prasnong ki pratau ki majan ki mapa ki kumlu penginan penklan kani ke seng ke jo patba Voice of the People kasur kajopat pak kaseng jopat pak pengine dan bentalang akil yang bagi bentabro blame kurhui pi baro ke boy chakne ke jang pak kampome yang ke jing kersan apabila berpapa ni ke ditangga first enrollment drive lain ke ditangga bandingkong ke jing perlu keteng karsa don biang ke jing perlu keteng nanis mana bagi mak macam pendat transisi blame the kurhui pi but I bring share how to blame apa dia lain mak di shari you blame boim kepala balik pelan indon ke jingek teruskan yang dia bantuan jing syapti yang itu ban yang dia penting hidup apa yang ki yang hok tang kau ini kau nak kuat mengulang dalam yang bersama dia akan tiga berdei akan tiga berbeg akan tiga hok pada apa yang nak hok akan tiga berdei yang judai penting yang itu ya kata kali kau di bandung akan jimbul ke jempat ke jema nang ni bat ke kau nak kuat akan bandung akan jimbul jempat jopi ke mana nang ni semua kublai kurkui pi kublai sibor kublai isi hajar